Iltqajna ma' Christian Vincent Jung, danista 32 sena li ilu jbati mill-virus tal-HIV għal dawn l-aħħar 5 snin. Ma' One News irrakkonta kif sar jaf li għandu l-virus minn test ta' rutina li għamel fid-Danimarka. F'24 sija minn meta sar jaf b'dan kien diġa beda bit-trattament biex llum minkejja l-kundizzjoni jgħix ħajja normali. Christian huwa wkoll il-fundatur u l-President tal-Għaqda Checkpoint Malta li qed taħdem biex tqajjem kuxjenza f'Malta dwar il-bżonn li wieħed jiċċekkja ruħu regolarment u li tispiċċa l-istigma relatata mas-servizzi tas-saħħa sesswali. And to make it more of a common and normalized thing to go there and get tested regularly instead of it being something that is stigmatized with a bit of shame. Dan kollu jrid jiġi msostni b'aktar edukazzjoni dwar il-kundizzjoni tal-HIV u mart ieħor trasmess sesswalment. To get the conversation about HIV in the country going so that the stigma hopefully will be less and so people are less afraid of what this actually is and be more informed. Christian spjega li l-għaqda li qed imexxi qed tikkoopera mal-MGRM u l-Allied Rainbow Communities biex iktar nies jittestjaw ruhom u jirċievu trattament għal kundizzjoni tagħhom. The focus will be to reach the 90-90-90 aims of the UNAIDS, which means that 90% of the people living with HIV will go get tested, 90% of the people getting tested positive will get in treatment, and 90% of those will be what is called undetectable. L-attivist qed jaħdem biex tiġi simplifikata l-mediċina li tingħata lil pazjenti tal-HIV. Hekk kif anke b'mediċina waħda biss jonqsu l-effetti tal-kundizzjoni li jtelfu mill-ħajja ta' kuljum. For instance, I take one pill a day, a single pill regimen, and I have no side effects, which works very well for me. In Malta, unfortunately, there is not officially this option. So we are working towards reducing the 7 pills a day, up to 7 pills a day that some patients have to take that have, unfortunately, a lot of side effects, which obviously also have a big impact on their life quality. Christian qal li ltaqa' diġà mal-Ministru għas-Saħħa Għarfien biex jiġu esplorati modi kif prattiċi li bħalissa jsiru f'GU clinics fid-Danimarka u l-Olanda jistgħu jiġu introdotti fil-GU clinic fl-isptar Mater Dei. Dan biex jitwassal il-messaġġ li billi wieħed ikun marid bl-HIV xorta jista' jkompli jgħix ħajtu b'mod normali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.